Dobrodošli u Hopcast, podcast koji budi nadu. Slavica Marčeta je današnja gošća s kojom smo razgovarali o njezinom ukradenom djetinjstvu zbog smrti oca, zbog ratnih okolnosti koje su je udaljile od školovanja i daljnjeg razvoja, te tako odsječena borila se za život, a kasnije se borila i sa svojom depresijom. Kako je Bog izveo iz toga, kako joj je pokazao da se brine za nju, kao recimo poput primjera granate koja je pala pored nje, a nije eksplodirala. Sve je to nju učvrstilo sa nadom i vjerom u Boga da ide dalje, a Bog joj je otvorio put da danas postane voditeljica humanitarne organizacije ADRA. Zaista ohrabrujuća priča, ohrabrujuće iskustvo koje budi nadu. I zato ostanite s nama do kraja ove emisije jer ćete zaista biti ohrabreni i nadahnuti. Evo Slavica, dobrodošla u Hopcast. Mene raduje da ćemo danas proživljavati tvoj život i ohrabriti se. Evo, dobrodošla. Hvala puno. Neće ti biti lako. Prvi put je situacija gdje su dva muška voditelja. Imao sam situaciju gdje je bila ženska voditeljica, pa smo imali žensku gošću, tako da danas isprobavamo kako to izgleda kada Goran i ja ispitujemo. U svijetu u kojem ja radim većinom su sve muškarci, rijetke su žene, pa meni je skroz u redu. Navikla, da. Odlično. Hoćemo samo ukratko se predstaviš, da nam kažeš, znam da si Slavica Marčeta, trenutno si moj susjeda, što je interesantno, ali to je sad druga priča. Evo, možeš nam par rečenica o sebi reći, pa ćemo onda polako ići od početka. Slavica Marčeta, rođena u jednom jako malom mjestu sa prekrasnim nazivom, a to je Draž u Baranji. Ja sam tamo provela svoje djetinjstvo, završila sam srednju medicinsku školu u Maruševcu, zatim sam otišla na studij u Njemačku gdje sam diplomirala i magistrirala i nakon toga sam se vratila nazad u Hrvatsku gdje sad radim na početku u odgojno-obrazovnom sustavu, a sada sam u humanitarnoj organizaciji ADRA Hrvatska kao njezina voditeljica. Jako, ovo si sažela cijeli život u 30 sekundi, svaka čast. Hoćemo mi krenuti, s obzirom da si voditeljica, doćemo do toga i to je izuzetno odgovoran poziv i posao i jedva čekam da i to dotaknemo, ali do toga je trebalo doći, posebno sa pozadinom tvog života. I vjerujem da će se mnogi nadahnuti. Sad, idemo sada, pošto si spomenula Draž, idemo sada upoznat malu Slavicu, da vidimo kako su tvoji počeci bili u Baranji, kako bi život tekao, evo da nam malo objasniš kako je to otprilike izgledalo u tvom životu. Pa ja sam dijete Panonske ravnice sa puno prašine i sa puno nekakvih lijepih uspomena na djetinjstvo. Zbilja, evo, Draž je prekrasno mjesto na Dunavu, na Dunavcu. To je obilježilo i ono što ja jesam, jer ja se uopće ne sjećam trenutka kad sam naučila plivati. Od kad se sjećam svog života, ja od uvijek znam plivati. Tako da to je, evo, dio nekog mojeg života tamo. Odrasla sam u seoskoj poljoprivrednoj obitelji, ali vrlo kratko, jer je moj otac umro kad sam imala 6 godina, još nisam krenula u školu tog ljeta i u stvari onda je nekako nam sve pomalo krenulo u sjeni te smrti. Ali evo, djetinjstvo, jako sam voljela ići u školu, to je jedno najzanimljivo, djeca ne vole ići u školu i onda kada vas neko pita, ja se sjećam dobro toga, kad vas neko pita tko voli ići u školu, niko ne digne ruku, ja bi uvijek digla, ali me sram jer sam bila vjerojatno jedina, tako da je, evo, puno sam voljela čitat. To nije baš uvijek bilo razumljivo od moje obitelji, ali ja sam uvijek voljela se negdje sakriti da me ne ulove, da čitam. Čitala sam stvarno jako puno. Kao u nekakvoj našoj ovoj seoskoj knjižnici. Ja sam pročitala 2 knjižnice, i za male i za velike, a još dok sam bila mala, ali evo, to mi je baš pričinjavalo veliko zadovoljstvo. Voljela sam se jako igrat. To mi je isto bilo super, u šumi, na Dunavu.
ali isto tako sam morala i dosta raditi. Imala sam svoje obveze, odgovornosti. Puno sam kao dijete možda morala raditi poslove za velike, jer je bio takav život, takve okolnosti, ali otkak je otac umro, moj djeda je isto se naglo razbolio i praktički svakih godinu, dvije u obitelji mi je netko umro. Dok nismo ostale moja mama i ja i baka, da smo bile 3 žene i ja sam bila najmlađa i puno tih nekakvih odgovornosti i obveza je u stvari ležalo na meni. Vitke noge i uslužne ruke. To je to. To znači da ste odrasli prije vremena. Pa možda bi se moglo to reći. Da nisam imala nekakvog velikog vremena za ono bezbrižno djetinjstvo, k tome da sam, znači cijeli moj pubertet je prošao kroz Domovinski rat, tako da i taj nekakav rat je doprinio tome da i to možda moje odrastanje bude malo brže nego što bi bilo uobičajeno. Da, a mislim općenito smrt oca u ranoj dobi uozbilji svu djecu. Jednostavno to je tako i to je jedan udarac zapravo veliki i jednostavno nije lako. Pa nije bilo jednostavno zato što moj otac je jedinac, a i ja sam jedinica i mi nekakve baš nužno bliske obitelji nismo imali. Moja mama dolazi iz Bosne i Hercegovine, tako da i njezina strana obitelji je izostala na neki način, ne u potpunosti naravno. Mi smo jako bliski i imam prekrasne rođake koji su tamo i stvarno ih jako volim i oni mene. Ali nismo se viđali svakodnevno, nego par puta godišnje, možda nekad i rjeđe, tako da ta nekakva možda bliski suživot sa užom rodbinom je meni u stvari, a ujedno i s potporom izostajao. Mm-hmm. Sad, idemo malo se dotaknuti tog teškog starta zapravo. Jer Domovinski rat je mnoge unazadio, ja sam znam koliko sam imao zbog toga i dan danas neke posljedice, ali to je sve zbog, sve te generacije znaju. Di si bio 91. jel? Da. To je nažalost tako. Sad, kako se Domovinski rat na tebe odrazio, na tvoje odrastanje i školovanje koje si jako voljela, dakle, čuli smo da si jako voljela čitati knjigu i tako to, a sad dolazi rat. Pa ja sam baš ta predratna generacija koja je upisala srednju školu krajem tog proljeća, tog ljeta i upisala sam školu u Osijeku i bilo je sve super, primljena sam i u školu i u dom i bila sam presretna zbog toga i naravno da se zaratilo, ja nisam mogla ići u školu više i to je u stvari meni baš jako pogodilo. Jer kao što sam rekla nisam imala nekakve obitelji. Znate kada su ljudi negdje bježali, odlazili su kod nekog ili s nekim, a ja to ni kod nekoga i s nekim nisam baš imala i naravno uz staru baku koja je već bila prilično i bolesna i mamu koja me je rodila u kasnim godinama. Ja sam na kraju ostala da se brinem za obitelj sa svojih 14-15 godina jer kako bi one u stvari preživjele same i tako da je taj nekakav moj dio tog tinejdžerstva i tih godina kada sam trebala biti srednjoškolka, u stvari sam ih provela u ratu. Nije to nekakav lagan period bio, pogotovo kada ste ostali u Baranji koja je bila tako reći okupirana i gdje ste onda na neki način morali preživljavati bez nekakvih i osnovnih namirnica. Sjećam se trenutaka kada smo u dućanu imali samo limuntus. Znate, one stare bijele vrećice. Da. Ali vidite, uz puno truda, rada, Bog se nekako uvijek postarao da ne budemo gladni, žedni, morali smo biti dosjetljivi, ali ipak smo to nekako preživjeli. Možda je najgori bio strah od tog nekakvog stvarnog rata, od nekakvih tih nepovoljnih uvjeta i svega što rat sa sobom nosi. Nije bilo jednostavno, bilo je teško, živjeli smo dosta i u strahu, ali prošlo je. Čekaj, ti si cijelo vrijeme u Dražu bila? Da, cijelo vrijeme. Ma nemoj reći. Pa tamo je bilo, mislim, Baranja je bila baš okupirana, ko što reče. Pa da, znate, kad ste mladi i kad živite u ratu, onda vam to donosi dodatne probleme gdje se morate iskrivati, gdje morate nekad i bježati, gdje morate se moliti Bogu da vam Bog sačuva život. Bilo je stvarno jako puno iskustava u mojem životu gdje mi je Bog izravno sačuvao život. Znate, kad padne, u tom periodu baš? U tom periodu. Znate, kad kraj vas padne granata na nekakvih
3-4 metra i ne eksplodira. Ma da. Onda se čovjek pita, baš sam razgovarala evo pretprošli tjedan s osobom koja je bila sa mnom kad se to dogodila. To je bio moj bratić i on se isto toga sjeća. Znate, jako puno granata eksplodira. Ali ova koja je kraj mene pala nije eksplodirala. Suveće. Pa sve do svih nekakvih ostalih situacija u kojima čovjek i zna, a puno toga i ne zna, gdje vam Bog u stvari sačuva život i gdje su to nekakvi trenuci na koji vi apsolutno ne možete utjecati, nego ste baš prepušteni u Božje ruke i pod Božju zaštitu i to je nešto što onda, kad čovjek poslije razmišlja o svojem životu i kad retrogradno misli, znate, sve su to nekakve stvari koje vas obilježe i koje na vas stave i određenu strahopoštovanje prije svega pred Božjom veličinom, ali isto tako i nekakvu odgovornost za ono što jeste i što ćete jednom postati. I s čime ćete se u životu baviti, što ćete raditi, kako će nekako taj vaš život teći i koje ćete odluke na kraju krajeva donijeti u životu poslije. A kakva je vaša duhovnost bila prije toga svega, kao dijete, i kako ona rasla do tih nekih tinejdžerskih godina? Pa ja sam odrasla u vrlo religioznoj katoličkoj obitelji. Dakle, ja sam Slavica Zvonareva. To vam isto nešto govori. Dakle, moja obitelj su bili zvonari, oni su služili u crkvi, pekli hostiju, zvonili i ostalo. Ali kad sam se ja rodila, sve je to već pomalo prestalo zbog starosti, ali i dalje, ja sam i dalje i dan danas još uvijek Slavica Zvonareva. Tako da, od kad se sjećam, uvijek sam išla u crkvu, uvijek sam puno čitala, čak sam bila i ministrant, iako sam bila žensko, ali župnik u župi u Dražu je zbilja jedna prekrasna osoba koja je uvijek vodila brigu o meni i koja je znala moju životnu priču iz koje obitelji ja dolazim i on je uvijek imao na neki način razumijevanja za mene, za moju situaciju i zbilja je uvijek vodio brigu o tome. A ja sam isto jako voljela duhovne stvari i u stvari sjećam se kad sam imala 6 godina, znači još nisam znala čitat. Ja živim 2 kuće do Adventističke crkve i svakog ljeta se tamo održavala nekakva kao nekakav tečaj, mala nastava, ljetni kamp, nekakve igre za djecu i njih je održavala pastorova supruga Mirjana Halužan i ja sam jako voljela dolaziti na te igre. To mi je bilo nešto skroz drugčije od uobičajenih nekakvih seoskih igara koje smo se mi kao djeca igrali, koje smo poznavali i znali. I ja sam to dolazila kad god je bilo i naravno mi smo uvijek tu još dodatno slušali različite biblijske priče, naravno prilagođene djeci, to je mene uvijek fasciniralo. I ja moram reći da sa tih 6 godina sam ja u stvari donijela svoju odluku u službi Bogu, jer mi je to bilo nešto jako važno i ja sam to zbilja kao važno doživjela. I sve moje godine poslije su se u stvari temeljene na toj nekakvoj mojoj odluci da služim Bogu sa 6 godina. I naravno kad sam naučila čitati, onda sam dobila jednu Bibliju, to mi je poklonila moja susjeda i prijateljica poslije, onda sam još bila dijete Jela, koja je isto jako veliki i važan dio mojeg života. Poklonila mi je Bibliju i sjećam se da su neke stranice čak i falile. Neko se igrao s njom pa slučajno poderao, ali meni je to bilo nebitno. Znam da sam počela čitati Bibliju kao jako mala i onda Bog vas na neki način vodi da stvari koje trebate razumijete, koje vam nisu bitne u tom trenutku, dakle nekako se poslože same po sebi, tako da je taj nekakav duhovni aspekt mojeg života već vrlo rano krenuo i te odluke u stvari da služim Bogu potječu prije svega iz moje obitelji, ali isto tako su se poslije i samostalno nastavile kroz susjede, kroz crkvu, kroz ljude koje sam susretala, koje su na neki način uvijek mi pružale oslonac i u tom duhovnom životu i u mojim nekakvim odgovorima na pitanja
koja sam imala 1000 pitanja. To me baš sad zanima. Znaš šta, tebi život nije mazio, znači kad vidiš cjelokupnu situaciju od očeve smrti do ovog rata i brige i sad ova duhovna komponenta, jesi možeš ti sjetiti tih nekih svojih pitanja koje su te tada najviše zaintrigirale da te zapravo i Bogu približe na kraju krajeva? Pa to su bila nekakva možda dječja pitanja, jer ja sam stvarno kao dijete krenula postavljati ta pitanja, pa zašto ovo, pa zašto ne ovo, zašto, na primjer, radimo ovo, zašto ne radimo ono. Znate, kad dijete čita Bibliju, dijete vam to čita Bibliju, čita, ali nisam ja sad to, nemam ja na nekakvo razumijevanje, ja kao nekakav osoba koja voli čitati, koja sam jako voljela čitati, ja sam tako isto čitala i Bibliju, kao da čitam nekakvu knjigu. Ja nisam to razumjela na nekakav drugi način, bar ne u početku. I onda naravno kad vi nešto pročitate u bilo kojoj knjizi, ako je to možda malo drukčije nego što su vas do sada netko naučio ili ste na način na koji ste to živjeli i vidjeli svijet do sada, pa uvijek se malo zapitate, pa kako da je to, jel? Pa pročitate 10 zapovjedi pa se pitate, malo tu nešto ne štima, jel? A ja sam stvarno bila jako radoznala, jel? I znati željna i jako sam puno voljela učiti, jer ja nisam živjela u vremenu gdje hodajući gradom jako puno toga naučite, jer ste obasuti svim naslovima, medijama, reklamama, svemu ostalom. Onda ste vi naučili samo ono što ste vidjeli na televiziji, a i na televiziji nije bio cjelodnevni program, nego ga je bilo ponekad, jel? Pa je bila ona rupa popodnevna u kojoj nije bilo ništa. I to je pitanje ko je imao televizor. Mi smo ga nekako imali, ali je malo bio u kvaru, pa nije, pa imali, pa nismo. Iz novina, mislim, dijete u selu nema novine, budimo racionalni, pročitate ih u školskim udžbenicima, informacije, i čitate ih iz knjiga u knjižnici, koje nisu relevantno nove i aktualne kao sadašnje. Tek je kasnije došao teletekst. To je bio moj prvi internet. To je već bilo da. To ste već morali imati nekakav bolji TV i daljinski i sve da bi mogli to. Tako da moje su te informacije bile vezane isključivo uz knjigu i onda mi je to bilo jako važno i to je na neki način probudilo u stvari moju ljubav prema Bogu i nekakvo približavanje Boga k meni, jel? Moje u stvari shvaćanje da je on tu kod mene. Jel? On je bio uvijek, ali moje shvaćanje da je taj Bog živ i da je on stvarno dio mojeg života. Fantastično. Ovako malo dijete da toliko je imalo želju za čitanje, to je meni ovako baš fascinantno. Uglavnom, ja sjećam sebe kao dijete, ulica je neka stvar gdje se ja nalazio, a ne knjižnica, ali respekt. Da, Goran je bježao od knjige, slušali smo baš to. Vidiš, ti si imala drugačiji pristup i to je baš bogatstvo. Svaka osoba je drugačija. Ali znaš šta, ja sam se zbilja naježio kad si ispričala ovo s bombom, da je eksplodirala. Vjerujem da imaš još neko iskustvo ako hoćeš, jer to je ono što to ne može niko negirati, da je Bog bio uz tebe. Ako imaš još neko tako iskustvo koje je tada tebe još oblikovalo u to doba, jer mislim zaista i Božja skrb na kraju krajeva za vas je samo čudo, jer to je neimaština, budimo realni u ratu. Ja sam isto imao s tim problema, nemaš prihode, treba prehraniti, zaista su to izazovi. Pa neposredno isto u to nekakvo vrijeme mi smo bili svi u crkvi u subotu i dvojica, trojica, ne sjećam se više, ljudi je htjela doći u crkvu i u stvari učiniti nekakvo, pucati na nas sve koji smo tamo sjedili. I nismo mi to znali, ali mi smo sjedili, nama neposredno iznad glave su prošišala 2 metka ili možda čak i više, ali su 2 ostala u zidu. Mi smo sjedili u crkvi i znate, uplašite se i sve to, još ste relativno mali, niste tako nešto očekivali. No poslije naša susjeda u to vrijeme je poslije, nakon svega toga je poslije postala i adventistica, ali u to vrijeme nije bila. I ta osoba koja je pucala je htjela ući u stvari u crkvu, ali onda poslije rekla susjedi da kad u tom nekakvom svom htjenju je htjela otvoriti vrata, ali nije mogla. To je isto, zanimljivo. Znači, osoba želi ući u crkvu, ne može otvoriti vrata i nije mogla ući, onda su se okrenuli i otišli, jer su se malo i oni vjerojatno uplašili, malo im je to bilo čudno. Što je sad?
Šta je sada? Mislim, crkva nije bila zaključana, bila je otključana, vrata su se redovito otvorila. Tako da evo, to je još jedno iskustvo u kojem smo mi, ne samo ja, nego cijela crkva ostali živi, nikom nije bilo ništa. Mi smo sjedili onako naprijed. Znate, to su vam sekunde kad vam metci prozuje, to dok prozuje već je sve gotovo. Pa nenadano, mislim, ko bi tako se nadao. I to je evo isto jedan bio nekakav slučaj gdje smo možda mogli, ne samo ja, nego i ostali vjernici doživjeti nekakve negativne stvari, ali evo, Bog nas je sačuvao, nije dozvolio da nam se nešto dogodi. Da. Pa ti si onda od rane mladosti naučila da te Bog čuva, to je fantazija. Evo, baš... Ti se s tim možeš poistovjetiti, ti si bio tamo s druge strane isto proživljavao muke. Da, ali to je zaista fascinantno iskustvo. Mislim, još pitanje, ja sjećam mogu da tamo u tom periodu vreme rata, kad nije bilo ništa u dućanima, to što ste rekli da je bilo samo limuntus, ja se ne sjećam da uopšte ništa bilo ujutro. Je li bilo kod vas ovdje da kruh se donese? Znao se da nositi kruh ne svaki dan, ali ne znam, 2 ili 3 puta tjedno ovisno, ali otprilike se znao da nositi nekad kruh. Nekad i toga nije bilo, nekad nije bilo tjednima struje, to su se mi već svi navikli, nije to niko nešto. Znate, kad vam je život ugrožen, onda vam je struja apsolutno nebitna. Ja se sjećam svog djetinjstva i tog perioda gdje sam imala nekakvu ovak malu torbu u kojoj sam imala spakirano nekoliko stvari. Mislim, nemate vi ništa tad u životu, jel? Mislim, nešto vrijedno da bi vi ponijeli. I kako je moja kuća u šoru, znate kako su kuće šokačke u šoru, i to su uska dvorišta, kuća do kuće, vi racionalno nemate gdje pobjeći. Znači, imate prozor na ulicu i imate vrata u dvorište. I to je sve. Sa one druge strane vam je potpuni zid i susjed. Vi ne možete tamo nigdje pobjeći. Samo naprijed ili nazad? Da. Možete ili na ulicu gdje ako vam neko dođe, tamo vas čeka, ili na vrata na koje vas opet netko čeka. I ja sam kao dijete imala isceniran scenarij u svojoj glavi gdje sam si ja sve osmislila kako ću scenirat cijelu sobu ukoliko mene neko bude lovio. Napravit ću cijeli scenarij u kojem kad netko uđe u moju sobu će misliti da sam ja pobjegla. A ja sam u stvari dobro negdje sakrivena da me ne može naći. Jer je racionalno bilo i svjesna sam bila toga da ja ne mogu pobjeći. Mm-hmm. Znači da je to apsolutno nemoguće. Ali opet ta nekakva borba za život vas kreira vam nekakve druge mogućnosti u kojima vi vaš mozak u stvari preživljava. Jel? Preživljava i situacije koje su relativno nemoguće za naći rješenje ukoliko vas stvarno neko vam želi nešto učiniti. Nažalost, teško je to izbjeći, ali evo, ja sam čak i na taj način je moj mozak se odupirao situacijama koje su bile u tijeku. Fascinantno. To je onda prošlo par godina, je li tako? Nekoliko godina je to trajalo. 6-7 godina, da. Zapravo ti si od one revne školarke i učenice sad zapravo bila odsječena od svega. Da. I ti si zapravo bila domaćin i skrbnik svojim mami i baki. I tvoja mladost je zapravo ošla u službi, da tako kažemo. I to te onda odvojilo od škole, koliko sam ja razumio. Da, znači ti si zapravo imala pauzu od 6 godina. 6 godina, da. Između osnovne i srednje škole. Pa šta se onda dogodilo? Pa, naravno, ja nisam tamo mogla ići u školu, niti sam imala financija, niti mogućnosti, niti nekakvog prijevoza kojim bi mogla doći u školu negdje u okolici. I onda, to me je pomalo, moram reći, bila sam pomalo i depresivna u tom nekakvom periodu. Znate, kad vam tak nešto krene i svi vjeruju da će to brzo proći. A mi sad imamo u tijeku je rat u Ukrajini. I dok dok razgovaram s ljudima iz Ukrajine, s našim volonterima koji nam dolaze ovdje, svi oni su mislili kad je to će trajati mjesec, dva. Znate? I svi tako misle, to će trajati mjesec, dva. I onda vam taj mjesec bude godina. Onda vam ta godina budu 2. Da vam te 2 budu 3. I sve je to jednostavno u onim možda i prvih mjeseci, prve godine. Ali kad vi dolazite do one 3.,
pa do 4., do 5. Vama se ta gubi nekakva nada da će uopće taj rat ikad završiti. I to je onda ono što se recimo i meni u tom nekakvom periodu možda dogodilo, kada sam već pomalo gubila nadu da će u stvari ikad to završiti, ali da će doći nekakvi bolji dani i da će to prestati. Ja dok pratim sad recimo i naše volontere iz Ukrajine, mi vidimo jednu tu stagnaciju u toj nadi i sve više se osjećaju beznadno, bespomoćno, kako taj rat traje ne prestaje. I ja sad stavljam se, točno ih gledam njih i prisjećam se tog svog perioda života gdje je i meni isto to bilo. I nije vam problem ni u stvari to što vi sad nemate, što niste već godinama kupili nove cipele ili nekakav odjevni predmet kao mlada osoba, što nemate nekakvih, hrane u dućanu ili nekakvih, da ne govorim, nekakvih, čokolade ili nešto drugo. Nego u stvari najgora stvar je to beznađe koje vas počinje hvatati, gdje vi nakon već svih tih godina ne vidite da će doći kraj i da će krenuti nešto bolje. I to je u stvari meni možda bilo najteži period tog rata. Situacije dođu i prođu, na Boga se oslanjate koliko god znate i možete u tom trenutku, ali opet nije to uvijek sve tak da kažete wow, baš je sve to super, jel? Dolazi ta nekakva to beznađe, dolaze i ti nekakve negativne misli, dolaze i sve to loše što vam se u stvari događa, kad tad to na neki način ispliva u nekakvom trenutku na površinu, tako da nije uvijek čovjek pun nade, sukladno hop kastut, nego nekad je stvarno i bez nade i u beznađu, ali opet s druge strane to nekakvo pouzdanje u Boga vas uvijek tjera da koliko možete u nekom trenutku idete dalje. Nekad je to 2 koraka naprijed, pa 5 nazad, pa 10 naprijed, pa opet 3 nazad. To je nekakva borba u životu, ali mene je ipak Bog doveo do kraja. I onda nije to jednostavno. Vaši prijatelji su krenuli sa životom, a vi stojite i dalje negdje i sad vam je 6 godina vašeg života prošlo, oni su već svi završili škole, neki su si već našli posao, neki su već osnovali svoje obitelji, a vi dalje kao da ste 14, 15. Po strani 14 godina. Da. I to ne po strani da ste bili sad po strani pa ništa vam se nije dešavalo, nego sve ovo što tih zadnjih 6 godina je uvelike obilježilo ono što vi jeste. Ali Bog me opet nije ostavio. Doćemo do toga. Jako mi se sviđa ovo. Zapravo, ja mogu samo nagađati da ne bi samo rekao da možda samo tu depresija bila, nego ti osjećaj samopoštovanja. Jednostavno ne možeš se toliko cijeniti jer uspoređuje se sa svojim vršnjacima i to jednostavno zbrojiš 2 i 2 i ti vidiš da si daleko ispod jer jednostavno život je takav bio. I onda si, ja ne znam, mislim, trebalo izbilja snage i volje da se izdigneš iz toga. I baš me sad zanima kako ste isplivala iz takve situacije. Šta se dogodilo? Pa ja sama racionalno se nisam u toj situaciji nešto previše mogla pomoći, jer vi ne znate ljude, vi ste odsječeni bili od svijeta, od nekakve civilizacije, od svjetla. Znate, ja kad sam prvi put došla u grad i vidjela svjetla, meni je to bilo skroz neobičan pojam. Wow, svijetli, mi smo imali ne nekakve restrikcije, pa onda i ako si smio nekad upaliti svjetlo, mora si sve dobro zamračiti da se ne vidi, imali smo taj nekakav ponoćni sat ili ne znam kako se već zvao, gdje ste vi morali gasiti svjetla, gdje niste smjeli ih ni koristiti čak i kad ste imali. Znači ja sam sve mi je to bilo nekakvo novo, ali zato vam opet Bog pošalje na put ljude koji mogu, koji znaju kako. I sad moja prijateljica Jela, moja susjeda koja je uvijek mene pazila i vodila i prije svega duhovno od mojih tih malih i ranih nogu,
ona isto razmišlja na koji način da mi pomogne, pa nije ona isto na neki način sad mogla osmisliti na koji način, ali kogod je susrela, ona je svima rekla, imam ja tu jednu djevojku, ona jako voli ići u školu, uvijek joj je škola dobro išla, da li bi se nešto moglo, i tako se u stvari i dogodilo. Jer ona nije mogla u tom trenutku, nije znala na koji način, ali je rekla osobi koja je znala. I onda je došlo do jedne druge osobe, to je teta Gordana Balašević iz Osijeka, koja je onda rekla, pa okej, ajdemo mi nešto tu pisati, mogli bi pisati ovima, onima, i onda je teta Gordana sjela i pisala pisma kako u našu školu u Maruševec, tako je onda pisala i pisma u Australiju, u Njemačku, tražići nekakve donatore za mene u slučaju da se nešto dogodi, i stvarno se dogodilo. Ravnatelj škole, tadašnji Franjo Wagenhofer, je pisao ministarstvu, poslao moje svjedodžbe i poslao upit. Znate, u ono doba nije vam to bilo mogućnosti kao sada da imate različite formalne i neformalne edukacije, da vi možete si kreirati život i educirati se na mnogo načina. Onda vam, poslije rata, ili ste išli kroz nekakav formalni sustav ili neformalnog nije bilo, možda nekakve večernje škole, ali u tim poslijeratnim godinama i to baš nije nešto funkcioniralo. Posla je manje bilo, tako da i kad završite nekakvu stvarnu klasičnu školu, teško je bilo naći posla, a kamoli večernju. To je bilo jasno. I tako da je on poslao upit ministarstvu, bili ja mogla nastaviti srednju školu, ali obzirom da sam ja tad imala, kad je on poslao upit 20 godina, skoro 21, to sukladno zakonu nije bilo moguće. Znači, jer se prvi razred srednje škole mogao upisati samo do 18. godine života. Kad ste postali punoljetni, više to niste mogli. Znači, u nekakav redoviti program. Ali Bog se postarao da je ministarstvo zbog upravo moje situacije u kojoj ja nisam bila u mogućnosti ići u školu, meni odobrio redovito pohađanje nastave. I onda sam ja sa 21 godinu upisala prvi razred srednje škole. Ajde, prije te evaluacije, već mi oči od sreće cakle se. Pozdrav Jeli, ja bih volio da je pozdravljam posebno, znam da će gledat, tako da Jelo, svaka čast, baš mi je drago da si bila odskočna daska, da ti pravo kažem, ja se sjećam tebe u Maruševcu, sam ja isto išao u školu, taman sam tamo došao, pa je meni bilo isto čudno, vidi Slavica, očigledno ste bila veća, starija, ozbiljnija, rekao, šta ona radi, bilo bi čudno, šta je sa to? Kako si ti osjećala sad u srednjoj školi tamo? Ipak si bila njima, Da, znate, u tim danima se uvijek fizički ne razlikuje, to je toliko puno, jedni od drugih, ali sjećam se moje prijateljice iz razreda, Taja, koja je bila jako ona je kao mala zvončica, bila minijaturna, prekrasna, i sjećam se, razgovarala je sa nekim iz razreda, ne sjećam se više tko je njezin sugovornik bio, ali sjećam se kako je rekla toj osobi, jeste vidjeli ovu? Ona priča kao moja mama. To je bilo tako simpatično, jer se u stvari tek kad sam ja počela razgovarati, shvatilo da sam ja vrlo, ipak starija od njih svi, ali nastavnici nisu to svi značajno primijetili, ne u početku. Jer, znate, mi svi sjedimo u klupama, neko izgleda malo mlađe, neko starije. Nije se to odmah vidjelo, ali vidjelo se naravno po ponašanju i poslije po zrelosti i svemu. Ali ja moram reći da je meni to jedan prekrasan period, te 4 godine. Ja sam upisala srednju medicinsku školu. Jedan prekrasan period, jedno prekrasno iskustvo sa svim mojim kolegama iz razreda koji su stvarno, odlični su bili su tinejdžeri, djeca sa svim tim
stvarima koje nosi jedno tinejdžerstvo i to je u stvari bilo jedno i veliko bogatstvo gdje sam onda ja i kroz njih pomalo proživljavala ono što sam propustila u svojem životu, tako da evo uvijek ih se svih rado sjećam i jako su dragi i tu su se izrodila i prekrasna prijateljstva koja ostaju za cijeli život i ja se uvijek s njima našalim sad kad imamo obljetnice mature jer sam sad se ipak ta razlika od 8 godina i 7-8 jel se čak i vidi, evo. Nadam se da kad budemo stariji da će se vidjeti sve manje. Ali ja uvijek onda kažem pa ipak sam ja tu najstarija, možda sam nešto i zaboravila. Tako da lijepo je to bilo iskustvo. Predivno iskustvo, ali da napomenemo, tamo si ljubav svog života upoznala. Da. Ono što možda isto bih još voljela reći, ja ne bi mogla ni ići u stvari u Maruševec da nisam imala svoje sponzore, jer znate kad vi dođete od tamo, moja mama je bila bez ikakvih prihoda, bez baka je u međuvremenu umrla u ratu, od tog nekakvog straha i svega. Ostali smo mama i ja bez ikakvih prihoda i evo upravo ta teta Gordana Balašević iz Osijeka je pisala u Australiju i tu se javio jedan bračni par, Božica i Frank Habuš, koji su sve 4 godine moje boravka u Maruševcu plaćali moju školarinu i ja sam im stvarno uvijek od srca zahvalna. Tu se izrodilo jedno veliko prijateljstvo u kojem smo evo i mi bili kod njih, ali isto tako i oni svake godine dolaze ovdje, tako da je to nešto što se ne zaboravlja za cijeli život, a oni u stvari mene nikad nisu vidjeli, tada uopće me nisu poznavali. Mi smo se prvi put vidjeli, ja sam već bila udana i 4. razred srednje škole. Predivno. Pozdrav i njima, uvijek, i Gordani, uvijek. evo zbilja predivni ljudi. Doćemo mi do toga, ali ja sad samo ja nisam znao sve ove stvari, ali ja sad kad gledam ovako iz prošlosti s tebe sve oblikovalo da budeš upravo ono što danas jesi. Meni je to jako interesantno, jer baš zbog toga i možeš razumjeti situacije i ljude u kojima se nalaze, tako da evo, meni je ovo jedna predivna priča, ali doćemo mi još, na pola smo vjerojatno priče, ali udala si se u Maruševcu, je li tako? Da, nakon što sam došla u Maruševec, da tu sam dakle upoznala svojeg supruga, on je bio student teologije i nije to bilo baš tako jednostavno, zato što sam ja isto osjećala veliku odgovornost. Znate i obvezu u stvari prema svojoj školi i prema svojim donatorima. Znate kad neko odluči izdvajati novčana sredstva iz svojeg budžeta za vas, to je jedna velika odgovornost da vi ta sredstva i opravdate. Da opravdate u svojem ponašanju, da opravdate u svojem učenju i onome što vi jeste. Tako da je meni to isto bilo jako značajno, da budem i dobra učenica, da služim u crkvi, da na kraju krajeva opravdam njihova očekivanja i tu njihovu podršku koju sam sa svih strana imala, ali isto tako jedno je kad vi idete nekakvim redovitim putem, a drugo je kad vi znate da vam je to jedina još šansa koja vam je ostala u vašem životu, da vaš život bude drugčiji, da jednim drugčijim tijekom. Vi ne možete tu past razred kao što ne znam u nekakvom redovitom programu jer već imate previše ste godina propustili i to je zbilja evo isto bilo meni jako važno, pa onda i te odluke nekakav za cijeli život, jer ja više nisam bila nekakva tinejdžerica koja će se sad malo zaljubiti pa prestati pa opet pa i učiti o ljubavi, zato mi je isto bilo važno da ukoliko pronađem neku osobu da je to onda stvarno ta osoba. I evo Gospod me je blagoslovio da sam stvarno pronašla tu osobu u Maruševcu. To je moj suprug Bobo i evo tu se izrodila zbilja jedna jako velika i prekrasna ljubav koja traje već evo 28 godina, od toga 26 godina u braku. Čovječe, kako je brzo prošlo. Vidiš ti to. Da. I 2 prekrasne djece na koje sam jako ponosna kao mama. Tako da Bog uvijek ima evo svoje planove za nas, čak i onda kad smo mi možda osmislili da će nam život teći u jednom smjeru, Bog nam to nekako blagoslovi i vodi nas u drugom smjeru. I tvoj smjer se također nastavio kretat. Tvoje školovanje nije završilo u Maruševcu, koliko ja znao,
nego sad ćemo preskočiti možda onih par godina u Zagrebu što ste bili, iako je to bio meni jako lijep period jer smo se onda i družili, ali vas život sada baca u Njemačku. Da, mi smo, pošto je moj suprug želio, ja nisam nikad, u stvari, možda da tako započnem, ja nikad nisam razmišljala uopće u tom trenutku da bi ja nekad studirala. Znači, uopće mi to nije palo na pamet, zato što vi dolazite iz situacije u kojem vi nemate mogućnost uopće... Za bilo kakvo školovanje. Za bilo kakvo školovanje i onda zato sam upisala srednju medicinsku školu jer sam znala, wow, to kad završim imat ću ipak nekakav posao, znate. Mislim, ja sam inače voljela jako medicinu, nisam ja to baš upisala nasumično. Ja sam jako voljela jer se sjećam u svom udžbeniku iz prirode i društva u 2. razredu imali smo kućicu u kojoj smo trebali nacrta što želimo biti kad odrastemo. Znate, to su bila još onda vremena kada ste to smjeli pitati djecu. I onda je ja sam u tu kućicu u svojem udžbeniku nacrtala operacionu salu i liječnike pod onim svjetlom, evo. Kako sam ja to kao dijete zamišljala, tako da je ta medicina je bila stvarno moja velika ljubav i stvarno sam to voljela i željela, tako da sam i završila onda srednju medicinsku jer sam mislila kad završim srednju školu mogu si naći posao, jel? Mogu brinuti za sebe. I to mi je isto jako bilo bitno da budem na neki način samostalna poslije te škole i zato kažem stvarno, nisam nikad u tom periodu uopće nisam razmišljala da bi ja negdje dalje studirala. To je za mene bio nekakav neostvareni san. Ali evo, moj suprug je rekao, on isto bi volio ići na magisterij nakon što je diplomirao teologiju. I onda smo mi pogledali, on je volio ići u Njemačku, pošto su njegovi roditelji već tamo živjeli, ali isto tako i sestra. I onda smo se ipak odlučili, on je već govorio njemački. I to je bio nekakav izbor, možda jednostavniji izbor za njega, da ne moramo imati nekakvu pauzu, nego da odmah može nastaviti svoje školovanje. I onda smo se odlučili za Njemačku, za Friedensau, u okolici Berlina. I ja sam isto onda upisala fakultet. Jer to je bila nekakva automatska neposredna odluka, pošto je on upisao, upisujem ja. I tako da sam stvarno onda upisala fakultet i evo, nakon fakulteta poslije magisterij i to je nekako teklo, išlo jedno za drugim. Kao studentica sam tad još već dobila iz svog starijeg sina Joshu, ali nisam to nikad doživljavala kao nekakav teret, sve je to išlo nekako glatko. Dosta smo mi morali i raditi, moram reći da bi platili svoju školarinu, ali bili smo dosta organizirani i on i ja, tako da je to sve nekako proteklo u jednom jako, jako lijepom sjećanju. Mislim, kada ovakva osoba izađe iz rata, iz onaka jednog nemaštine, sve što dođe, to je, nema te težine, kao teško mi je nešto, ne, to vuče nas život. Ja se sjećam, pošto je moj suprug se volio nakon magisterija vratiti u službu, jer je on imao magisterij koji je u stvari dupli sustavne teologije, koji ima 108 kredita, ne 54 kao klasični. A ja sam onda na kraju postala ambicioznija nego što sam bila kad sam završila srednju školu. Onda sam se nekak mislila, pa mogla bi ja završiti magisterij, što ne? Ali pošto je on volio se vratiti nazad raditi u Hrvatsku, a ja sam ipak trebala puno više godina nego što on je trebao samo za magisterij, ja sam trebala za fakultet i za magisterij. I ja sam vam onda slušala nekad skoro pa duplo broj kredita, ne bi li postigla sve to da što ubrzanim tempom završavam svoje studije. Tako da sam stvarno slušala puno kredita i onda nakon što smo se mi vratili, ja sam u nekakvih 3 godine završila u stvari 4,5 godine studija. Jer su mi već dozvolili, s obzirom da sam oslušala jako puno kredita, da još dok ne diplomiram već slušam magistarske predmete. Ti si baš bila blagoslovljena ovoga. Da, to mi je, ali to sam baš nekak, voljela sam onda taj magisterij završiti, pa sam onda stvarno se i trudila koliko sam uz dijete mogla i poslove koje sam radila, to isto završiti, tako da mi je, Gospod mi je nekak blagoslovio da to sve protekne u stvarno jednom
lijepi period života. Sjećamo se tog našeg školovanja u Fridensau, koji je jedan jako, jako lijep period i A blagoslovljen. daj mi reci, šta je bilo s jezikom? Ti si učila njemački još k tome? Ili si znala već nešto? Ne, mislim, znate kad njemački učite u Hrvatskoj u školi, onda znate reći Guten Tag, ja auf Wiedersehen. I haj se Dario. Tako je. Ja kad sam došla u Njemačku, ja nisam znala njemački, ja sam morala dakle učiti godinu dana njemački, mislim 2 semestra njemački, ali išlo je to, učila sam ja taj jezik i položila sam, dakle, morala sam položiti jezik, dobiti diplomu koju mogu studirati kao stranac, jer onda još nismo bili Evropska unija i slično, sve je to išlo puno kompliciranije nego što ide danas. Tako da nije to, jezik mi je nekako, brzo sam savladala jezik. Dobro, to je onako bilo ovako meni više fusnota pitanje, ali mislim, značajno je zato što opet si imala ekstra napor, da tako kažem. Pa, kad vi dođete kao stranac, pogotovo iz jednog takvog konteksta, u jednu zemlju koja je puno razvijenija od vaše, koja je puno uređenija, u tom trenutku stvarno bila, nije uvijek to jednostavno. I jezik koji je težak. Mislim, ne možemo reći da je njemački lagan jezik, ali opet s druge strane ja kao nekakva osoba koja jako voli čitat, ja sam u stvari savladala njemački čitajući. Ja čim sam naučila u stvari nisam ja baš ni znala jezik. Ja sam uzela nekakvu knjigu u kojoj gotovo ništa nisam razumjela, koja je bila debela nekakvih 4 prsta, sad kad se sjetim mogla sam možda i nekakvu Tanju, ali uzela sam tu knjigu i krenula sam redom čitati. I onda sam po rječniku, nije to sad da imate Google Translate ili šta sve ostalo, nego uzmete onaj klasičan debeli rječnik, imali smo 2, njemačko-hrvatski, hrvatsko-njemački, i ono što ne znaš tražiš. I onda na početku ti tražiš jako puno riječi, ali već kad si na 100. stranici tražiš sve manje. Ali do kraja knjige puno toga već naučiš. I ja sam tako u stvari krenula čitat. Cijelo vrijeme od nekakvih knjiga za djecu prvo, pa do nekakvih ozbiljnijih. Onda nekak brže sam savladavala jezik, tako da nakon 3 mjeseca sam ja već lijepo mogla čitati. A to mi je onda otvorilo skroz jedan novi prozor i novi svijet. Eto, vidiš. Ja bi sad možda, pošto vrijeme brzo ide, ja bi volio sad da se dijete to sve skupa odvelo. Jer danas ono što radiš ima nekako, kao što sam već rekao, refleksiju na tvoje djetinjstvo i odrastanje. Nekako te to pripremilo za ulogu koju trenutno imaš. A to je da si voditeljica Adre u Hrvatskoj, dakle direktorica Adre, koja ima pregršt projekata i poslova, ne samo sada, nego koliko dugo to već ima, već dosta godina. Pa ja sam trenutno 8 godina zaposlena, a Adra u Hrvatskoj funkcionira od 1989. godine. Znači mi smo već tu gotovo 37 godina kako Adra, kao adventistička agencija za pomoć i razvoj u Republici Hrvatskoj funkcionira i radi kao humanitarna organizacija koja se prije svega bavi kriznim intervencijama, ali isto tako i razvojnim projektima kako u Republici Hrvatskoj, tako i inozemstvu, i dio je te nacionalne, internacionalne mreže Adri u svijetu, i to je trenutno moj posao. Odlično. Sad, šta trenutno radite? Jer kao što si rekla, razne krize. Ja se sjećam puno, zaista Adra je napravila za vrijeme Domovinskog rata, Adra je bila čudo i dan danas ljudi spominju. Kad sam bio u Sarajevu isto nedavno, sjećaju se jer Adra je išla tamo gdje drugi nisu. I Adra je pomagala svima bez obzira na nacionalnost i vjeru i sve skupa. Dakle, zaista pod najvećim onim krizama Adrini kamioni su išli i to je ono što ljudi pamte. Dakle, to je ono što je predivno kršćanstvo na djelu, zapravo pomažeš i to je super. A znam da je u Hrvatskoj bilo puno kriza i bit će ih, nažalost, je li to tako, ali evo, nekad njih mogli možda naglasiti, jer znam da je bilo zaista puno
aktivnosti. Pa možemo nešto izdvojiti. Pa evo, što se tiče samih kriznih situacija, u mojem mandatu smo imali 4 krizne situacije. Znači, prva krizna nam je bila dakle korona i zagrebački potres. Druga krizna i jedna od najvećih koje smo mi općenito kao država imali je bio petrinjski potres i zatim smo imali poplave u Sisačko-moslavačkoj i Karlovačkoj županiji i imali smo ovu Slavonsku oluju u kojoj smo se mi onda kao nekakva stvarne krizne situacije gdje je bilo pogođeno više ljudi uključili. Što se tiče samih kriza, od toga ove 3 su možda bile možda malo lakše za nekakvu realizaciju, distribuciju pomoći i ostalog, dok recimo petrinjski potres je ipak bila jedna jako velika kriza koja je zahtijevala veliku količinu ljudi na terenu, terenski rad. Ja se sjećam dok je započeo, kad je se dogodio taj potres i cijelo vrijeme gotovo smo 24 sata radili, po 21, po 22, gotovo ništa ne spavali jer je bila stvarno velika kriza. I sjećam se trenutka, evo cijeli tim sa jako velikim brojem volontera, ljudi koji su se javljali, koji su radili ne samo jednom ili 2 put. Mi smo imali evo volonterku Jasnu koja je mene 2-3 mjeseca cijelo vrijeme i vozila i dovozila na Baniju da bi mi u stvari mogli raditi tamo na tom terenu. Znači to je bilo jako puno predanih ljudi koji su dan i noć radili, cijele obitelji su se angažirale da bi pomogle ljudima koji su bili u potrebi. To je bilo vrlo stvarno jedna zahtjevna kriza. Ja se sjećam kad je to započelo, nakon 5,5 mjeseci bez jednog slobodnog dana, moj suprug me je pola dana odveo na nekakvu masažu zato što mi je već cijela leđa bila ukočena, već sam se jedva kretala. To mi je bio prvo slobodno popodne nakon 5,5 mjeseci. Tako da evo, ali uz sve to mi naravno kad se krize dogode, mi kao humanitarna organizacija uvijek ostajemo u tom kraju, jer kraju nije dovoljna samo neposredna pomoć nakon krize, nego zato mi imamo te razvojne programe i projekte koji onda pomažu cijelom tom kraju u nekakvoj dugoročnoj obnovi i zato većina naših projekata koje imamo se u stvari događa na Banovini gdje radimo sa najugroženijim skupinama ljudi, kako prije svega djecom i starijim osobama i evo većina naših projekata se u stvari temelji na tim ugroženim skupinama u tom području. Pa možda je bilo zgodno baš naglasiti da još uvijek vi tamo punom parom radite i služite i pomažete. Pa evo kako konkretno to izgleda? Znam da ima nekoliko tih projekata i da su i tamo i ljudi angažirani, evo, pa baš me zanima. Znam da ima jako lijepih priča, pa daj nam nešto podijeli kako sad to funkcionira tamo. Evo jedna priča od prošlog tjedna. Može, mi friško. Friška, pa kod mene su relativno uvijek friške. Uvijek se puno toga događa, pa onda ove starije zaboravim jer su uvijek aktualne. Mi imamo projekt Zaželi koji je financiran dakle iz Europskog socijalnog fonda Plus i mi kao Adra Hrvatska ga provodimo na tom području. Jedna od naših djelatnica vrlo aktivna, vrijedna, odgovorna. Ona svaki dan u stvari zna pješačiti satima da bi došla do korisnika kod kojih više ni vuk, što se kaže, poštu ne nosi. I teški su to trenuci kad padne snijeg, kad vam je prvi susjed 5 km udaljen. Onda vi znate kako je to. Imamo jednog gospodina koji obuče one, znate u ono staro doba kak su se radile one, ne znam više ni kako se zovu. Za snijeg, da bi uopće mogao... Da. Izgleda kao reket. Kao reket, da. Reket. Stavi na noge da bi pješačio 5 km po snijegu i došao do prvog susjeda. I to kad vam snijeg zapada u tom dijelu Hrvatske zbilja zna biti dubokog snijega, ima ga, da. Ali isto tako naša sanja onda pješači da bi te ljude da bi im očistila snijeg, da bi im donijela drva, donijela hranu, lijekove i sve ostalo, imale baš evo nesretan slučaj. Čagljevi su joj uništili praktički cijelo gospodarstvo. 14 koza, kozlića, guske, kokoši i žena je, znate, nisu to samo životinje, to su njihov način preživljavanja, to je sve ono što oni imaju, to je način njihova hrana. I mi smo na socijalnim mrežama objavili da je se to dogodilo i tražili smo pomoć. Imamo jedan drugi isto projekt
projekt u kojem pomažemo lokalne i male OPG da proizvede sami sebi hranu, ali isto tako da razviju tu proizvodnju i možda nešto i prodaju kako bi povećali svoj kućni budžet. I upravo u tom projektu, za taj projekt se javila jedna gospođa koja je dobila taj svoj plastenik i sad kad se dogodila ova tragedija Sanji, gospođa se javila i rekla je: evo, ja bih voljela pokloniti Sanji kozu i jarca. Znate, to je možda iz naših ovih nekakvih gradskih perspektiva zvuči nekako rustikalno, idilično, negdje daleko, ali u stvari to se događa u životu naših i djelatnika i korisnika, da vas dovedu da nemate iz čega više preživjeti, da nemate u svojem od životinja, koje vas hrane, koje su vam hrana, da nemate ništa. I vi vidite kako jedna korisnica pomaže drugoj korisnici i to je u stvari jedna ta velika ljubav gdje vi vidite da ljudi ne da samo prihvaćaju pomoć, nego da su je spremni pružiti dalje koliko mogu u uvjetima u kojima žive i na mjestima koje žive. I to je jedna prekrasna priča od prošlog tjedna. Ali naša Sanja i dalje treba, jer je to bilo puno više koza i svega, tako da ukoliko neko osjeća potrebu, slobodno može još pomoć Sanji, ali puno je takvih priča u kojima ljudi se osjećaju i usamljeno i ostavljeno i daleko od svake civilizacije, gdje ako mu vi ne dođete, ne dođe mu nitko. I nekad ljudi ne trebaju ni pomoć, ali trebaju nekakvo suosjećanje, trebaju čašicu razgovora, trebaju znati da ih je neko ipak obišao i da neko misli na njih. I to je jako značajno u tim ruralnim područjima. Aj sad kad smo spomenuli to, na što se meni sviđa, ja znam kad je bilo vrijeme potresa i kad su se skupljala sredstva i pomoć, puno ljudi koji su ovako random ili onako sa strane, nemaju veze ni sa crkom, ni sa adventistima i to, oni su pristupali, baš želimo uplatiti u Adru, jer mi znamo da će ta sredstva doći na odredište. Evo, meni je to jako bilo drago i ja znam da je to s razlogom i evo, ja bi zapravo sad još htio prije nego što daš komentar, možda je bilo zgodno da nam objasniš kako to onda, šta napisati recimo za ovu gospođu za koze. Evo, možemo napraviti našu malu akciju. Evo, može. Kopkast. Evo, poziv svima koji želite pomoć da se nabave koze ili ovce za ovu gospođu. Ili može čak krava, pa da je čagalj baš ne može ovoga uništiti, ne bi bilo loše, jer znate, te male sitne životinje teško se obrane. Da, tako. Ali sistem humanitarne pomoći kod nas u Adri je vrlo jedan odgovoran sistem i promišljen i razrađen, pa čak i kad je bio potres, zašto su mnogi ljudi kod nas dolazili? Zato što mi smo preuzeli odgovornost da ćemo voditi skrb o 20 sela pogođenih potresom i to su bili jedno od najintenzivnije pogođenih potresom i mi smo dakle napravili, izvidjeli smo teren. Dakle, s našim volonterima, svaki volonter sa lokalnim supratiocem, s nekim ko živi u tim mjestima, ko dobro poznaje teren, jer 2/3 kuća u tom području je nenastanjeno. Kuće su raštrkane po brežuljcima i brdima i jako je teško, ako vi ne poznajete teren, doći, jer vi mislite da tu neko živi, ali kad dođete u stvari ne živi nitko. I zato smo mi imali lokalnu osobu koja nas je točno odvela u svaku kuću gdje neko živi. Naša aplikacija koja radi offline, što je jako važno, jer tamo nema internetskog signala. No, znate, ima, kod Dragana u Šljiviku, 7. šljiva, 3. grana, lijevo. 2 crtice. Da, 2 crtice rijeđa, malo se i to popravilo, ali u ono doba stvarno je gotovo bilo nemoguće naći signal. Mi smo na svakom pragu svake naseljene kuće, dakle sama aplikacija automatski uzima GPS koordinatu, vi imate popis svega onoga
što ljudi imaju ili nemaju, ili imaju mogućnost kuhanja, nemaju vode, pitke, ovakve, onakve. Znači svega što to jedno kućanstvo treba, to je poprilična anketa. I onda kad vi obiđete tako sve ljude, mi smo u 20 mjesta obišli svako kućanstvo gdje ljudi žive i mi smo znali svaku informaciju o svakom kućanstvu. Isto tako je onda naše ministarstvo, da bi oni dobili nekakvu nadoknadu materijalne štete ili da bi slikali svoje kuće i prijavili oštećenje, oni su morali tu svoju prijavu unositi na platformu. A znate, mi imamo jednog oca koji je imao u to doba 2 djece. Jedno mu je išlo 3. razred, a jedno 5. Mi smo njega pitali, pa li imate vi internet? A znate što je on meni odgovorio? Internet? Čuo sam ja za to. A nastava je u to vrijeme bila online zbog korone. Onda možete misliti na koji način ljudi uopće nemaju internet. Većina življa je starije, oni ni ne znaju uopće tu informaciju, ni te informacije do njih nije ni došla, da bi oni trebali sad preko platforme prijaviti svoju štetu, da bi im došao statičar i pregledao kuću, da se vidi mogu li oni i smiju li u stvari živjeti u toj kući, koliko je ta kuća za njih opasna, oštećena ili je slobodna, da mogu bez onda straha spavati, a ne bojati si hoće li se nešto na njih srušiti. I naravno mi smo isprintali s platforme sve te formulare i opet od kuće do kuće, kod svake te kuće smo ispunili gotovo svima te formulare i onda naši volonteri kad su se razišli po svojim mjestima diljem Hrvatske su cijelu noć unosili u platformu, tako da ujutro kad je svanulo naša sela su počela dobijati prva statičare koji su im došli u pregled kuća, a niko se baš nije značajno pitao kako to da je baba Ljuba sa 7. brda ispunila na online platformu slike, sve stavila i ostalo da bi joj došli statičari. To su nekad s jedne strane smiješne, zanimljive situacije, ali isto tako s druge strane tužne. Isto tako kroz taj jedan sustav smo mi točno znali što ko treba. Znači mi nismo imali nekakve univerzalne pakete koje smo mi svima davali, jer ljudi nekad nešto imaju, nešto nemaju. I onda ako dobiju ono što imaju, racionalno im ne treba, vi onda gubite učinak te humanitarne pomoći, jer ste mogli možda isto to dati nekome kome stvarno treba, a ne nekome ko ne treba, i zato smo mi izbjegavali takvu vrstu pomoći. Mi smo imali svoj call centar u kojem mi smo ih uvijek zvali naši zvončići. On je mogao raditi iz cijele Hrvatske, niste morali biti na Banovini. Oni su dobili naš broj od našeg call centra, ako njima nešto treba u svakom trenutku su nas mogli dobiti, a isto tako smo mi njih redovito zvali i pitali da li im nešto treba od hrane, od grijalica, deka, znate, puno je toga trebalo i onda smo pakirali individualne pakete i onda su opet naši volonteri sve te individualne pakete odnosili do kuće svakog korisnika, tako da već puno organizacija je već podijelilo cijelu svoju humanitarnu pomoć, a mi smo je stvarno jako dugo imali jer je bila ciljana, jer nismo voljeli da ništa propadne, nego da stvarno sve ono što smo dobili sa velikom zahvalnošću prema našim donatorima i odgovornošću podijelimo onima koji tu pomoć stvarno trebaju. Fantastično. Pa da, mislim da ljudi, ovo što smo baš pričali, ljudi možda i ne znaju, ako ne vide i ne čuju ovakve informacije, kakva je to mašinerija iza. Uglavnom, mi onako sa strane, kako bi je pogledali, to izgleda onako, pa dobro, nekom treba pomoć, znamo da se javimo i to je sve što mi bazično znamo. Ali kad ste vi sad ispričali to, kako to taj stroj radi, i da on stalno treba i ljudstvo i financije i pomoć, to je... Pa, mi smo imali jednu zanimljivu situaciju sa bajkerima iz Istre. Bajkeri su stvarno velikog srca i donosili su tu humanitarnu pomoć i voljeli su je sami podijeliti. Mi smo njih poslali, mi nismo nikom sprečavali da ako želi sam podijeliti svoju pomoć podijeli. Ali čim vi krenete, znači vi uvijek većina njih dijeli pomoć uz cestu. Znate, i onda vam ti uz cestu dobiju 10 stvari, a oni koji stvarno trebaju, koji su jako ruralni, do kojih ni cesta ne vodi, do kojih nekad je i put vojska morala ekstra napraviti, ili ja sam se jednom vozila, dečki iz Gorske službe spašavanja sa Dinare su me stavili u njihov specijalno dorađen auto koji ide preko balvana.
I znate, onda sam se ja morala držati s 2 ruke dobro u autu kad smo mi vozili do naše gospođe, jedne korisnice koja je živjela toliko nedostupno, a znate kad vam je snijeg, kad nemate cestu, ja sam se dobro držala za taj auto, u autu, da uopće dođemo tamo kak se spada. Dečki su stvarno odgovorno to prihvatili, odnijeti pomoć onima do kojih stvarno pomoć ne dolazi, a to je bio naš slučaj, gdje mi nismo dakle onda samo dijelili uz cestu, nego smo stvarno dijelili svakome koji je bio na našem području, koji je živio na našem području, i onda su to bajkeri prepoznali i vidjeli su da nije to tako jednostavno podijeliti tu pomoć koju su oni stvarno velikog srca skupljali u Istri, i onda su nam to redovito donosili, i ono što je bilo super kod njih, jer kako smo mi dobijali informacije od naših korisnika, ljudi pogođenih potresom, što njima stvarno treba, oni su se javljali i pitali možete nam molim vas poslati listu, da ne kupujemo nasumično ono što mi mislimo da ljudima treba, nego da što stvarno ljudi kažu da im treba, i tako da su oni to radili. Onda su redovito dolazili različiti klubovi iz Istre koji su donosili pomoći, gdje su onda naši u stvari volonterija, i oni su se često pridruživali i dijelili onda tu pomoć zajedno ljudima. I evo, imamo stvarno jako puno različitih iskustava gdje su ljudi uvidjeli koliko jedan sustav u stvari puno više može nego pojedinac, ali isto tako taj sustav vam pomaže da štedi vam u stvari ljudsku snagu, štedi vaše vrijeme, ali isto tako taj sustav vam pokazuje tko tamo živi. I mi onda kad smo vidjeli da u stvari u tim našim mjestima manje od 8% stanovništva ima svoje osobno vozilo, uključujući traktor. A nema javnog prijevoza. Pa vi sad morate dobro razmisliti na koji način ti ljudi dolaze do liječnika, na koji oni način dolaze do nekakvih namirnica, do potrebnih lijekova i ostalog. I vi u stvari kroz takve podatke uviđate kakvi su projekti potrebni za taj kraj, koja struktura stanovništva tamo živi. Na osnovu tih informacija kreirate projekte. Ne kreirate ih zato što ste evo sad, mi bi voljeli ovo ili ono. Ne, nego upravo zato što su to nekakvi stvarni podaci tih ljudi i vi u stvari uviđate te njihove potrebe u tom kraju u kojem oni žive, i onda na osnovu toga u stvari kreirate svoje projekte. Kako se može neko, recimo sad od gledatelja ko ovo gleda, pa onako je pokrenuti, ja bi nešto mogao, možda bi ja mogao, ne znam, par dana dati, ili možda mogu dati neku pomoć, ili kako se neko sad kao volonter može priključiti? Pa mi rado primamo volonterije jer uvijek imamo dovoljno posla. Mi imamo naš prekrasan volonterski centar u Donjoj Mlinozi u okolici Petrinje. On je baš na nekakvom spoju između Petrinje i Gline gdje se održava većina naših projekata. Evo i trenutno imamo 6 volontera u projektu. Većina njih dolazi izvan Hrvatske, koji dolaze na onda duži period, ali isto tako imamo i naše hrvatske volontere koji nam se priključuju, neko za dan, neko za 2. Imamo i timska volontiranja, mogu se čak i nekakve dakle firme, kompanije priključiti, mogu doći volontirati jedan dan. Imali smo recimo Viner osiguranje iz Varaždina koje nam je došlo i volontiralo je cijeli dan. Uređivali smo kuću jednom našeg korisniku, tako da smo mu jer on je stvarno jako daleko živi. Oni su došli, cijeli tim i muškarci i žene, svi djelatnici, i stvarno su dali taj svoj jedan dan i radili su od jutra do navečer kako bi mi tu kuću doveli da gospon čija je bila može u njoj živjeti, od postavljanja tepiha, namještaja i sveg ostalog je bilo. Znači uvijek imamo različite, ovisno o trenucima kad ljudi mogu, pa smo isto tako imali i ne samo naše volontere, nego i donatore iz jedne firme koji su došli, donirali svoja sredstva, organizirao se jedan dan za njih gdje su onda oni mogli podijeliti nekakve pakete s hranom korisnicima, koja je još uvijek veliki problem na Banovini. Tako da uvijek su različite mogućnosti na koji način se vi možete uključiti. Evo sad u 7. mjesecu, početkom 7. mjeseca imamo dječje igre
Samo sam to čekao. To si čekao, jel da? Evo, Dario je bio naš govornik, motivator na dječjim igrama. One se uvijek događaju na području grada Gline. Mi imamo dnevno preko 100 djece. Znate vi koja vam je to onda logistika da vi tu djecu pomalo i nahranite, da pojedu koji sladoled, da se s njima igrate, sportske aktivnosti, kreativne aktivnosti, ali isto tako i nekakve motivacijski govornici koji će ih ohrabriti za njihovu budućnost, koji će ih poticati da daju sve od sebe, da se trude, da ne odustaju lako od života i od problema u kojima se nađu, bez obzira na to, jer evo mi imamo stvarno prekrasna iskustva, to su prekrasna djeca, prekrasni roditelji, učitelji koji ih motiviraju i stvarno evo ove godine će nam već biti 6. igre za redom, tako da uvijek trebamo dobre volontere. Vidite kako vrijeme brzo prolazi. Trebamo dobre volontere, mogu doći čak i obitelji, jer to je jako prekrasno, gdje onda i djeca njihova mogu uživati u tim igrama, a isto tako obitelji se mogu uključiti u pomoć u realizaciji svih naših aktivnosti. Jer znate, kad imate 100 i nešto djece, puno je to radionica, različitih vrsta, puno trebamo ljudi, puno volontera da bi djecu držali u sigurnim i okvirima da bi se ta djeca osjećala, da bi naše igre bile siguran prostor za njih. Samo kad se sjetim tih dana, ljetnih vrućina, a meni je zaista bilo toplo u srcu zbog drugih stvari. Kad vidite tu djecu da se raduju onako istinski, dječja radost, igre, sladoled, lubenica, bezbrižni, a opet je bilo onih dječaka, ja sam vidio to na svoje oči. Ajde dođi s nama, a on mora traktor voziti. Znači, dečko 11 godina, on vozi traktor. To je, da tako kažemo, Slavica Banijska, jel? Da. Ima takih i ženskih i muških, ja sam samo parafrazirao tvoj slučaj primijenio na današnjicu, jer evo, neki jednostavno moraju već od ranih dana puno toga na svojim leđima nositi, čak nemaju mogućnost ni da se igraju kad se drugi igraju. Tako da, ali opet drugima se omogućuje, ja vjerujem da to popušta, ja vjerujem da se sve veći broj ljudi, to jest djece uključuje u igre. U igre se uključuje sve veći broj djece i situacija je tamo takva da ta djeca stvarno moraju raditi, ne ono zato što sad oni imaju nekakve loše roditelje ili nešto, nego su takve životne situacije u kojima vi radite u domaćinstvu i u kućanstvu u kojem živite. I to roditelj ne misli na nekakav loš način, nego na stvarno dobar. I oni se naravno uključuju, oni pridonose i to ne znači da je njihovo djetinjstvo, ne znam, loše ili da su to loši roditelji, daleko od toga, ali kad vi živite na takvo udaljenim ruralnim mjestima, odvojeni, jel, gdje nekad ste udaljeni od susjeda i tako, vi morate unutar tog kućanstva živjeti. I to je jedna dobra strana gdje se onda djeca isječu radne navike, ali isto tako s druge strane i svako djetinjstvo, ja evo, jel, znajući po svojem, bez obzira na sve te poslove koji stoje pred nama i koje mi obavljamo, svjesni naše odgovornosti unutar naših obitelji u kojima živimo, isto tako djeca trebaju biti s drugom djecom, trebaju se igrati, trebaju razvijati socijalne vještine i sve ostale koji će im biti potrebne za nekakav bolji život za koji mi u stvari želimo da svako od njih ima i za nekakvo mirno, lijepo i bezbrižno djetinjstvo. Znate, jedna samo mala anegdota, sva djeca vole biti Luka Modrić, jel da? To je klasičan primjer i mi smo imali jednu mamu i naš djelatnik Damir je razgovarao s jednim dječakom i pitao ga je šta on najviše voli raditi. On kaže igrat nogomet. Znate, i nije vam to uvijek da nama to u istom trenutku dođe na pamet i onda nakon par sekundi kao igrat nogomet, jel? Pa da bi igrali nogomet potreban vam je nekakav tim. A on živi sam. Gore negdje i nema uopće ni blizu svoje kuće nikakvih prijatelja, ni starijih ni mlađih, i tako. I na kraju njega pita, pa s kim ti igraš nogomet? On kaže sam. Da to je dijete koje samo igra nogomet. I to su vam nekad onda takve tužne priče koje vas onda potiču, u stvari zato su i nastale te naše igre, upravo zbog toga da često ta djeca nemaju ni mogućnost doći na te igre, pa ih mi dovezemo. Jer i roditelj nema
prijevozno sredstvo kojim bi ih mogao dovesti. A isto tako roditelji rade od jutra do sutra na njivi kako bi stvarno toj svojoj djeci omogućili bolji život i nije jednostavno ni odvojiti to vrijeme da ih oni dovezu često. Jel? Tako da te igre puno toga sadrže, ne samo nekakve igre, nego igre su u stvari puno više od same igre. Ja sam zapravo jako ohrabren sad kad si mi rekla o Luki Modriću, jer ja sam u svom izlaganju, mislim da je bilo 4. po redu, baš sam im pričao o Luki Modriću i objasnio sam im kako je on krenuo i sve to skupa i to je zaista onako stimulirajuće i ohrabrujuće da i oni mogu i evo ako je to tako, ja sam, ako se bar neko zapalio na temelju te priče, Bogu hvala za to, gledao sam zaista progovoriti ono što bi ja htio da čujem da sam dijete, da mi sad neko kaže kao odrastao. Tako da jedna od stvari je bila da se može čak iz negativnih stvari, a i tvoj život je također pokazatelj. Ti si Luka Modrić na drugačijim sferama i Bogu hvala za te životne priče koje iz teških okolnosti izrade onako plodonosan život i to je nešto što je predivno. A prije nego što završimo, ajmo mi još malo se dotaknuti, vi imate kao Adra puno projekata. Ovo mi sad bilo interesantno, čuo sam da u Ugandu idete isto. Da, evo, uz dakle, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je raspisalo natječaj na koji smo se mi kao Adra javili i dobili smo projekt u Ugandi. Taj projekt provodimo u jednom velikom izbjegličkom naselju, preko 130,000 izbjeglica u njemu živi. 130,000. Samo mislim... To je nekoliko hrvatskih gradova. Čovječe. Mi smo jako mala zemlja kad se radi o broju stanovništva, ali to je stvarno jednom veliki izbjeglički kamp i naravno u toj strukturi života i suživota u kampu hrana je jedan veliki problem. Ljudi često nemaju dovoljno hrane, tamo živi jako puno obitelji s djecom, dosta obitelji je mnogobrojno i hrana je zbilja problem i evo ovaj naš projekt koji je prepoznalo i naše ministarstvo financira ovaj projekt jer mi u stvari učimo obitelji kako sami proizvesti hranu. 500 obitelji, mali broj, ali evo unutar ovog našeg jednogodišnjeg, u stvari 1,5-godišnjeg projekta, ali 1 godina se financira. Svako od njih će dobiti komad zemlje, dobit će sjeme, dobit će alat s kojim može obrađivati tu zemlju, jer oni su vam došli kao izbjeglice iz različitih okolnih zemalja i oni u stvari su sa sobom ponijeli onoliko koliko su mogli staviti na svoja leđa na tom dalekom putu. Oni nemaju nekakvih osobnih stvari i zato sve što bi htjeli nekad nešto poduzeti, oni u stvari ne mogu jer nemaju novca, nemaju mogućnosti i slično i mi evo kroz ovaj projekt u stvari oni će dobiti taj svoj komad zemlje da si mogu proizvesti hranu, ne samo ove godine za trajanje našeg projekta, nego dakle i dugoročno dokle god oni tamo borave, a borave već veliki broj godina. Dakle, koliko sam razumio, cilj je zapravo naučiti da se peca, ne samo da se dobija riba. Tako je, upravo to. Jer znate, kad vi dobijate ribu, svako vam, vidite i kod nas u potresu, to je, isto vam je to situacija. Znači, kad vam se dogodi humanitarna kriza ili katastrofa, neposredno svi djeluju. Ali nakon izvjesnog vremena sredstva nestaju, ljudi se umore od donacija. U početku puno donacija dolazi, a u stvari poslije od te donacije prestaju. Ista je situacija i u Hrvatskoj, ista je situacija, dakle i u Ugandi, nema tu nekakve velike razlike, ali ti ljudi i dalje tamo žive. A nemaju ništa svog, nemaju svoj komad zemlje, nemaju ništa. I onda je ovo jedna prekrasna prilika da oni dobiju u suradnji sa lokalnom vlasti, da dobiju taj svoj komad zemlje na korištenje, naravno, gdje mogu si onda proizvesti tu hranu, dobit će sjeme, pa onda ćemo ih učiti kako i to sjeme, da onda za sljedeću godinu si sami proizvedu i slično. To su za nas bi možda rekli jedan jako običan projekt, ali za njih jako značajan. Da. Ja imam još jedno jako interesantno pitanje, ali pustit ću još Goranu ako on ima koje, jer polako moramo privoditi kraju. Da, ima sam jednu stvar. Htio sam onako zaokružiti jedan dio što spomenuli ova djeca kako se uče. Jer ja baš gledam, na primjer, tamo gdje sam ja odrastao, da su bili ovakvi centri, znaš,
da motiviraš mlade, da oni, jako možda žive malo lošije situacije, da ne vide budućnost, da postoji budućnost negde. To je jako važna stvar, to je jako dobro što postoji, što ljudi, to jest i djeca i roditelji, mogu da vide, ako i ne vide, možda iza ograde postoji nešto što neko radi za njih i kaže, otvorit će se put. To je jako bitna stvar, jako važna stvar, da. Jer upravo i mi iz tih razloga u stvari radimo, da motiviramo tu djecu da ne odustanu, da ne gube nadu, da se svaki trud isplati i da na kraju krajeva uz Božju pomoć i nas koji organiziramo takve projekte, ali tako i njihov angažman i trud će dovesti do nekakvog boljeg rezultata u njihovom životu, do razvoja njihovog kraja. Znači, mi često puta razmišljamo da bi ljudi sad trebali, da bi im bolje bilo negdje drugdje otići. Nije to uvijek tako. Znate? Zato mi volimo ostati u tom kraju, upravo zato da potičemo mlade obitelji, da oni sami nešto kreiraju u tom kraju i da u tom kraju isto tako može biti lijepo kao što je negdje bilo gdje drugdje, ali mi moramo svi zajednim snagama uložiti u zajednicu u kojoj živimo, dati trud, dati ono što možemo, što smo naučili, dati svoje snage i učiti zajedno. To je važno i zato mi stvarno volimo raditi u tom kraju, evo i u suradnju s lokalnim vlastima, u suradnju s organizacijama kako civilnog društva, tako i ostalima koji tamo djeluju u partnerskim projektima, poticati cjelokupni razvoj toga kraja. Dakle, a onda naravno najranjivijih skupina što je nama kao humanitarnoj organizaciji uvijek cilj. Da li imate još neko iskustvo koje bi želi podijeliti sa nama, a da je možda od skora ili od ranije, nije bitno. Evo, podijelila sam kako mi je davno Bog spasio život, ali evo mogu vam podijeliti neko od prije nekoliko dana. Došle su nam 2 volonterke iz Engleske, ja sam otišla po njih na aerodrom i vraćala smo se s aerodroma, bile su 2 trake i stale smo na crvenom. I s obzirom da smo zaboravili svi zajedno preračunati vremensku zonu, one su došle ranije. A 3. volonterka isti dan nam je trebala doći sa Cipra. I onda smo mislili da mi ne dođemo ranije, ona dođe kasnije i ja sam zamolila da ako je mogu nazvat da provjere je li smo usklađeni u istim vremenskim zonama i one su to napravili. Kako smo mi stajali na semaforu, nešto im nije radio internet odjednom. Jel? I ja im dam svoj telefon u ruku i kažem ja ću im dati hotspot da se mogu spojiti na moj internet. I pošto je naša volonterka Engleskinja nije mogla pročitati ovu šifru, u stvari upisati šifru koju sam joj ja rekla da jeste i ja joj samo pružim ovako mobitel. U međuvremenu se upalilo zeleno na semaforu dok sam ja njoj pružala semafor i tu su vam bile nekakve 2 sekunde. I ja sam nakon 2 sekunde, a već su, znate kako kod nas počeli trubili ovi iza mene i ja kako sam krenula, nisam stvarno napravila možda nekakvih 2 metra, 3, odjednom je kraj mene, dakle u punoj brzini veliki šleper prozujao direktno ovako ispred mene, zanio nam je auto, cure su ostale u šoku i to znači da smo mi krenuli na vrijeme. Znači taj kamion bi točno nas bočno udario i odnio bi nas. Jer mi smo auto, mi smo premali za njega, on je stvarno u velikoj brzini došao, vjerojatno nije vidio semafor ili nešto jer smo bili ispod podvožnjaka. Uglavnom, mi smo svi bili šokirani jer meni je trebalo nekoliko sekundi da dođem uopće k sebi. Svi su prestali trubiti jer su bili svjesni situacije i što se moglo dogoditi da sam ja 2 sekunde ranije krenula. I kad onda čovjek misli da se situacije u vašem životu događaju slučajno, to je velika prevara. Zamisli. Jer kad 2 sekunde čine veliku razliku, a te 2 sekunde nisu došle slučajno, da vam ne radi internet, da djevojka ne može pročitati vašu šifru i da te 2 sekunde dok ste vi pružili mobitel su spasile ne samo moj život, nego život i naše 2 volonterke, jer ovaj kamion bi nas odnio. I zato je, moja zahvalnost Bogu da ne samo u nekoj davnoj prošlosti, nego u mojoj svakodnevici se jako puno stvari događa u koje je očigledno
koliko u stvari me Bog štiti, čuva, vodi i ja sam mu stvarno od sveg srca zahvalna za to. Ima tu još jedna skrivena poruka. I mikropomoć ti može spasiti život. Upravo tako. Da, baš predivno. Hvala ti na ovom svjedočanstvu. Hvala Bogu. Imaš jedno pitanje vezano za ljude koji hoće da svoje vrijeme daju i to. Jel mogu se oni, jel mogu negdje da se zabilježe i kažu ja mogu preko ljeta, ja mogu na zimu? Svakako. Oni uvijek nas mogu kontaktirati na naš mail. Naš mail je office@adra.hr. I tako da nam se uvijek mogu javiti i mi ih uvijek možemo rasporediti. Oni mogu reći mi možemo tad i tad, možemo za vikend, možemo preko tjedna. Voljeli bi doći kao organizacija, voljeli bi doći na team building. Mi imamo prekrasan volonterski centar koji čak ima i odbojkaško igralište na pijesku. Uz vatru, uz prekrasnu glazbu, druženje, uz prekrasne unutarnje prostorije jer imamo oko 30 kreveta za noćenje i mi stvarno primamo svakog dobrog volontera, putnika, namjernika koji želi možda provesti jedan prekrasan vikend u prirodi, ne tako daleko, sat i 20 udaljeno iz centra grada Zagreba, toliko meni treba da tamo stignem, ali isto tako i sve iz druge krajeva, održavamo i različite seminare tamo sa različitog područja, tako da je i to moguće, opremljeni smo svime što to treba, ali isto tako sa velikim srcem kojima dočekujemo naše goste i primamo naše volontere i velikom zahvalnošću, jer u stvari bez donatora i bez volontera teško da bi mi sami kao organizacija mogli postići sve ovo što sam vam, o čemu smo danas razgovarali. Fantastično. Mi imamo isto tako naših sponzora, nemamo ih puno, nadamo se da ćemo i mi dobiti. Dakle, Bookstop knjižara koja se nalazi na Ilici, ima pregršt mogućnosti za vas, za poklone i za osobnu duhovnu uzdizanje. Puno brojnih naslova, zatim poklona, šalica, privjesaka, magnetića, postera, plakata možete tamo pronaći, a možete isto tako to učiniti online. A ovom prigodom poklanjamo knjigu Ben Carlsona Darovite ruke, po čemu je i snimljen film. Fantastična knjiga, čitao sam, uživao sam, vjerujem da ćete vi, a našoj gošći svakako naslov knjige odlično odgovara, Darovite ruke. A tu je također i šalica na kojoj će pisati sve mogu onome koji mi moć daje. Dakle, Filipljanima 4.13. Predivni pokloni za našu gošću. Evo, Slavice, izvoli. Hvala puno. Evo, ovo je baš motivirajuće za mene. Evo, posebno se radujem knjizi koju ja volim čitati, ali moram vam isto reći da Ben Carson koji je napisao tu knjigu, imala sam prigodu posjetiti muzej u Americi gdje on ima jedan svoj prekrasan izlog u kojoj je točno ova njegova slika, ali isto tako ova njegova uniforma u kojoj je on operirao i razdvojio prve sijemske blizance i to je jedan prekrasan omaž cijelom njegovom životu i radu, a ništa u stvari toga ne bi bilo da nije tog Božjeg vodstva i onoga koji nam daje snagu da sve ono što kroz životu prolazimo, a i njegov nije bio tako lagan, ali evo dosego je stvarno velike uspjehe, jer Bog u stvari nas vodi i daje nam tu snagu u tim teškim trenucima i on vodi naš život. Čak i ako oni u nekim nekad bili jako teški i neizdrživi, Bog nam uvijek daje snagu da to prebrodimo i iz toga uvijek nešto novo naučimo. Jer kad vam Bog vas za nešto izabere, kad vam da jedan talenat, dar, jer sve ono što mi jesmo, nije zato što smo mi prekrasni, pametni, ovakvi ili onakvi, nego zato što je to dar Božji, svakom od nas. I onda ako mi te darove kojim nas Bog blagosilja razvijamo, onda nam se ti darovi umnažaju. A ako ih ne razvijamo nego zakapamo, onda nam nestane i ono malo darova koje dobijemo. I zato, evo kako je Ben Carson razvio svoje darove, tako ja zbilja pozivam sve vas da razvijate svoje, jer ćete u tom razvoju puno toga više znati i moći kad razvijate ono što vam Bog daje svaki dan. Tako je. Kad smo kod njega, ja bi samo volio naglasiti kako on nije volio čitati. Njega je mama natjerala da čita i upravo edukacija njega opremila za buduće. Evo, tako da važnost školovanja i ulaganja u dječje mozgove
višestruko se isplati, daje nadu i budućnost, tako da evo ja bih motivirao dragi gledatelje da prepoznaju tu potrebu oko sebe i da to šire. Idemo i sada jednu sliku napraviti pa ćemo imati završnu fazu naše emisije. Evo sad još imam kratku retrospektivu, jedno pitanje onako u pozadini kopka, odnosno nije više pitanje nego neka obzervacija. Zaista te prirodne nepogode u ljudima pobude onu sućut. Meni je drago vidjeti da nakon neke elementarne nepogode jedanput svi postanu kao jedan. To nije uobičajeno i ne znam, mene to oduševljava kod ljudi što ipak postoji ta ljudskost. Evo, koliko to na tebe djeluje kad si tako u tim okolnostima? Kako to izgleda u praksi tebi iz tvoje perspektive? Pa naravno da mi u stvari kao humanitarne organizacije smo najsretniji kada se ljudi oko nas uključe. Jer, znate, kad nas je jako malo, jel? Mi smo nevladin sektor, neprofitni sektor i često puta u stvari su nam ruke zavezane upravo zbog tih financijskih i ljudskih resursa. Ali kad se ljudi uključe, kad žele u stvari da dio njihove svakodnevice bude da učine nešto dobro za druge ljude i kad si to stave kao nekakav to do na svoju listu, to je nešto što nas u stvari još više motivira da radimo, da zajedno nešto učinimo, jer isto kao što mi humanitarne organizacije volimo u stvari i prijedloge i pozive građana da im pomognemo u nekim stvarima koje oni možda sami ne mogu, imaju želju, ali isto tako i mi volimo njihovu pomoć kako financijsku i donacijsku, ali isto tako i osobnu, gdje nekad je i ta najznačajnija, jer bez obzira na financije vi nekad nemate ljudstva da nešto odradite, jer kad su krize i katastrofe vi morate imati puno ljudi. Mi smo imali nekad na dnevnoj razini po 100 volontera, jer je to bio jedini način da u kratkom roku u stvari pomognemo ljudima i da budemo tu za ljude kada su u najvećoj potrebi. I to je onda u stvari najvažnije, da se što više ljudi uključi, da dođe, da bude prisutno, jer to nije samo iskustvo za one ljude kojima je potrebna pomoć, nego je veliko iskustvo za svakog volontera i rijetko kod da imate volontera koji vam kaže joj, baš je bez veze što sam došao. Svi odu sretni, zadovoljni, ispunjeni jer su odvojili svoje vrijeme za druge. A kad činite nešto za druge, vi prvenstveno primate blagoslove, često puta i nesvjesno, ali ti blagoslovi dolaze i čine razliku u vašem životu. Tako je. A što još najbolje, ljudi koji su u depresiji, koji su anksiozni, koji su u tim nekim stanjima, preporuka je da idu volontirati kako bi izašli iz tog stanja. Tako da evo, to je još jedan stimulans za one koji se bore da misle o drugima. Upravo zbog toga, dragi gledatelji, vas i pozivamo da budete dio Adrine priče, a vjerujem da će ih biti još jako puno. Uključite se svakako, dobro će doći drugima, a i vama. Evo, Slavice, meni je zaista bilo zadovoljstvo, uživao sam, jako brzo je prošlo i vjerujem da će još puno lijepih priča Adrin rad iznjedriti, zato što je to zaista rad i pomoć ljudima kojima je zaista potrebna pomoć. Vjerujem da će mnogi biti obogaćeni upravo s tim volontiranjem i evo, hvala još jedanput na gostovanju. Hvala na pozivu i evo Adra je, kao što sam rekla, Adra nije samo jedna osoba, Adra je prvo cijeli tim koji radi, sve ovo što smo sad nabrojali, isto tako i naši volonteri, donatori koji u stvari čine da zajedničkim snagama možemo biti dio nečijih života u pozitivnom smislu. Pozdravili smo mnoge ljude, ali mislim da je bilo zgodno pozdraviti i sve djelatnike, suradnike i volontere Adre koji evo rade zdušno i zaista fantastičan posao rade, tako da hvala vam. Znam da će mnogi od njih gledati ovu emisiju, tako da evo mi iz studija i režije Hopcasta zahvaljujemo vam. A isto tako moramo se polako odjaviti od naše emisije, tako da sve vas, dragi gledatelji, pozivamo da napišete nešto lijepo u komentaru, da ohrabrite sve volontere i radnike Adre, a isto tako da stisnete like, da podijelite ovaj video kako bi doseg bio što veći, kako bi nada došla do mnogih ljudi. I evo, hvala vam na suradnji, Goran i ja vas pozdravljamo i vidimo se u sljedećem Hopcastu.